Welcome to our channel TFFals TV. Tom Jones achinyomba idhi nepati yake achidedzera kuti mandevere musavhotere ZANU-PF yakakuurairai vabereki nenguva yegukura hundwe. See full video. Mukomana ari kuramba ari kujamuka ari kuti ngapinde mukomana achireva chamisa kwete idhi. Right, ngicela ukuthi ngithi thuru ngikhuluma amadebele aseZimbabwe. Yeah, ngicela ukukhuluma amadebele aseZimbabwe. Ngizwana la amadebele ne. Mina njengoTom Jones angithi angilizondi ngilithanda kakhulu ngenhliziyo yami yonke. Into ngizondayo yekuthi indebele liyavotela umnangako. Lingasakhumbula ukuthi kunobaba bogogo botanti bobani bobrother bosister izihlobo zenyu zibulewe ngenjalo ya ubona umuntu waseplam 3 wasecholochi wasebulawayo wase Gwanda ukhiya kejima uthi pampere ne ZANU-PF utsho ukuthini wena umnanga gobulele wosisi bakho obulele bobhuti bakho obulele ifamily yakho igugura hunde wayisayikhumbuli wena awusayikhumbuli igugura hunde idebele vele livotela uZANU-PF livotela uMnangagwa alizivotela abantu bangenangcondo abantu babulalayo yilo indebele ngilizonda ngenhliziyo yami yonke ngithanda indebele vele lihlakaniphileyo lithi lona mina uMnangagwa vele angifuni vele phambi kwami. Tom Jones adedzera kuti mundevere akavenga ndiyananga achingoti idipfe achikanganwa zvakaitika. Musambofe makakanganwa timu Matebeleland. Voterai pati yaChamisa mubise idhi because ndiye akakonzeresa nyaya yegukura hundwe. Thank you so much.